Angubingelele mbukele umsakazo wakho Eswatini TV. Ngithanda ukosimbuyisa mbukele uyakubingelela emsakatweni ehlelweni Litsini Libandla. Ngiyakubingelela nje mbukele la usibukela khona kubabona kuthe la usibukela khona ku YouTube. Sihlala nathi ke mbukele. Leli hlelo mbukela khona sibuka khona indaba detenkolo. Sithathela khona embhalweni lokuliBhayibheli. Ehlelweni ke mbukele siba nabo bafundisi nebantu ke abaceceshekile ngendaba detenkolo. Sibuke nje leso sihloko sikhulumisa ngalelo langa ukuthi ingabe singisa sesithini nebantu labadzala ke mbukele sikhulumisa indzaba ye festive season lamhla ke sithi nje asesithathe imibuto yebabukeli labasibhalele yona ngala sitame kuyiphendvula nebantu labadzala angihambi ngedwana ke mbukele njengenhlala yenda eceleni kwami ukhona eDokotela Bishop NM Mhleko usuka lapha ebandleni lase Kingdom Dominion Worship Center lilapha eJohannesburg umnomdzala kahamba edwana uhamba na Bishop Dokotela S Dlamini usuka lapha ebandleni lase Arise Church International lilapha eMpolonjeni umuntu wathatha ithuba phinza avusele Dokotela. Siyavusela kuwe Mbuyisa nebabukeli emakhaya. Amen. Siyabonga kakhulu ukuphinza sibuye Dokotela. Angivusele Bishop, angivusele Dokotela. Angivusele babe Mbuyisa, ngivusele nakumbukele ekhaya. Amen. Sesivele singenile balabadzala. Lamhla ke nje mangishilo babe siphendvula lembuto. Kubabukeli labasibhalele yona. Lengikholwa ukuthi umbukele ekhaya utawuphenduleka. Angivele ngene kiyo ke Dokotela. Kunembukeli ke lothi kwenziwa yini ukuthi kule festive season ekhaya bafune siye esontweni. Kuyevakala kakhulu isikhalo sembukeli kwekuthi kwenziwa yini kwekuthi bafune ngiye esontweni ngalesikhathi bengamphendula ngekwekuthi phela laba bala ekhaya bangenwa bangenwa nguJesu. Amen. Ngetulu kwaloko base bangenwa lisondo labo. Amen. Bangenwa na inqubo yelisondo ukuthi kunemgubho lo wentiwako lo wentiwa abazalwane ngalelanga leli le festive season noma ngaleti insuku leti festive season. Amen. Ngakho ke wonke umuntu lohlala la ekhaya lo ngaphasi kwaloluphahla lwala uyafuna akafuni la umuntu walakhaya uyahamba ayogubha lomkhosi waJesu. Amen. Nasu ngapha usuphumile ke ngaphasi kwaloluphahla lolu songadendela lokuthandzako. Kodwa as long ungumntwana walakhaya uhlala lakhaya wondliwa lakhaya kufanele ukuthi nawe ubalalele batali bakho lesiBhayibheli bantwana lalelani batali benu enkosini. Amen. Ngoba lokhu kuhamba nesibusiso. Kunjalo Mbuyisa. Ngiyabakho Dokotela. Ngiyafisa ukuthi nawe Bishop wami kube khona lokushoko kunako la kucetha ukusho Dokotela. Awulenga kusho mbukele ukuthi kusuke kuyinhlanhla kuba nebatali. Amen. Nebaholi labasakhuthata lokuthi akuyiwe esontweni. Amen. Amen. Labatali labo basuke baqonza ukuthi lolisuku lefestive ngona mkhosi lomkhulu kwendlula imikhosi yonke. Amen. Lengaba khona emhlabeni. Sisuke sigubha kutalwa kunjalo nokufika kwaJesu. Amen. So ulomkhosi lelanga leli liyinhlitiyo yaNkulunkulu. So kumcoka kubalekile lokuthi bantu abaye esontweni. Amen. Batofundziswa tifundiso ngalo Jesu. Amen. Kuze nanabo batongenwa ngilo Jesu lo ngenela abatali babo. So siyakhuthata ke vele lokuthi akugijinywe akuyiwe emasontweni akuyiwe kuyokhonta akuyiwe kuyodumisa. Amen. Akuyiwe kuyophakamisa emandla aJesu ngokufika kwakhe.
Amen. Ngiyabonga kakhulu mlomzala, ngiyabonga kakhulu dokotela. Dokotela nje mangishilo vele siphendula nje lembuto ababukeli. Ukhona ke lo munye umbukeli lapha ubhalile wathi mfundisi ngiphi indlela lekahle ukuthi ijabulisa kule festive season. Oh ngumbuto lomnanzi loyo Mbuyisa. Amen. Njengemntwana kaNkulunkulu nanjengemuntu nje longaye esontweni kubalulekile ukuthi na umntwana kaNkulunkulu utijabulise kuJesu. Amen. Uthi umpostoli Paula thokotani enkosini ngiyaphinza ngithi thokotani ngale ndlela labeke ngayo bengathi mina jabula enkosini ngiyaphinza ngithi jabula lokusho ukuthi indzaba yekujabula kufuna ibe sensontweni ibe ngaphasi kweliphahla lwelisonto. Amen. Ngila umbukeli angaya khona ayojabula injabulo lephelele leyo ngoba ayinako ukukhala ekugcineni. Letinye injabulo tiletha kukhala emva kwekuthi sowujabulile akajabule esontweni nalona bengaye esontweni ngalelanga le festive ngoba ipurpose yale festive kwekuthi wonke umuntu athi Jesu njengenkosi nemsindisi wempilo yakhe. Ngakho ke akahambe ayokhonda ajabule. Ngiyabonga kakhulu dokotela. Ngiyafisa nawe dokotela ukuthi uphosele ichess vivaneni kuna umbukeli lo nonembuto ukuthi angatijabulisa kanjani ngiphi indlela lekahle ukuthi ijabulisa kule festive season. Ngiyabonga Mbuyisa, ngiyabonga mbukeli, but lengakusho ngilokuthi ayikho injabulo. Ayikho intokodo ngaphandle kwaJesu. Amen. So ngingagcizelela nje lokuthi uma ufuna ukujabula nokuthokoda make sure ujabula ukuKristu. Uthi umbishopi uthi Paula thokotane enkosini ngiyaphinza ngithi thokoda ngithi thokotane. Ufika kwaJesu kwaletha injabulo emhlabeni. Amen. Umhlaba wawukade usebuhlungweni. Unjani? Umhlaba wawukade unesililo lesinzima. Sokucinzetelwa sono, sokucinzetelwa ngemadimoni, sokucinzetelwa nguSathane, sokucinzetelwa buphuya nokuhlupheka. So indlela yokujabula ikuKristu. Amen. Kristu uphethe yonke ipackage yentfokodo yethu. Khululeke etonweni, khululeke etifeni, khululeke eguleni, khululeke emadimonini, lusuku lwentfokodo. Lenye indlela longajabula ngayo chubeka umkhonto eNkulunkulu. Umkhonto kwangathi uyacala uyuphinda umkhonto. Futhi lenye indlela longamkhonta ngayo uma ufuna ungazama ngayo yonke indlela yokuthi ngoba Jesu usipho somhlaba. Sewungathokodisa ngokuthi uke uthengele nje labanye tipho letihle. Hayi tshwala. Hayi tidakamiswa. Bathengele nje nabo bajabule nalabanye labaswele. Ngiyabonga kakhulu dokotela. Mbukele ekhaya uyativela umuntu lomdzala uthi shengathi bongamkhonda kakhulu uNkulunkulu nakunayi festive noma ngabe kuthiwa awudayeli ingene endlini lelisonto wena bongathi nje hayi mina sengene esontweni kunayi festive naye mhlambe bekungaba kusitakala kwakho nje ingona phakathi. Amen. Kunembukele lapha dokotela uthi imali yami uthi ngabe angayisebenzisa kanjani imali yakhe kule festive season kuze ukuthi angagcina sadisola asathenga izinto letingenasidingo. Ngiyabonga Mbuyisa nawe mbukeli muhle lo mbuto kwekuthi imali yami ngayisebenzisa lokuhle lokuthi ngeyakhe le mali. Ngakho ke le mali akayisebenzise ngebunono. Ayisebenzise ngekuthi ahlangabete tidzingo takhe letifanele. Kukhona lokhu lesithi I-want nema-needs. Akasebenzise le mali yakhe ngetidzingo lama-needs
la nguwona adzingeka empilweni yakhe. Futhi ke asebenzise ngaloko ukuthi abale ukuthi nangisebenzisa nyalo nakusasa ngiyayidzinga le mali. Ngakho ke akwati ukuthi acalculate kahle letidzingo takhe angabe soya overspend. Okay. Kanti utawubese soyakhala kusasa ukuthi le mali ngibese ngithenga lokungasiko. Cha, asugcwalisa itrolli thenga lokhu nje lokufanele lokudzingako emva kwaloko utawubese uyajabula ngoba uyisebenzise kahle. Amen. Ngiyabonga kakhulu dokotela. Ngiyafisa babe nawe dokotela kube khona lokushoko kulombukeli lo ufuna nje iadvice kubantu labadzala ukuthi ingabe angayisebenzisa kanjani imali yakhe ukuthi angathenga into etingenasidingo. Le ngakusho mbukeli babe Mbuyisa isebenzise kahle. Ngiciselela ukuthi isebenzise kahle. Ungayisebenzisi kabi. Hlala phansi uplane. Hlala phansi uhlele. iBhayibheli lithi umuntu uyahlela. Noma uyaplana uNkulunkulu bese uyaphumelelisa. Yes. The more uhlela, the more uplana, the more ubudgeta, ngesikhathi uNkulunkulu atawuphumelelisa luhlelo lwakho. Yiba kuma full senses akho uma uplanela imali yakho. Angicizelele naku lokunye uyisebenzisa kanjani? Okucala isebenzise kumkhonteni uNkulunkulu ngayo. Ungamkhohlwa uNkulunkulu ngoba lusuku lokufika kwaJesu. Futhi ungamkhohlwa uNkulunkulu ngoba nguye lokuphe impilo wakupha nale mali. Mkhonte uNkulunkulu ngayo. Uma uyitholile ibonus yakho, uma utholile double pay yakho, uma utholile 13 check yakho ngathi make sure akuphume kweshumi. Ukhonte uNkulunkulu ngayo. Leyo mali lokunye ke sekuyalandzela. uNkulunkulu utakubusisa. Amen. Uzakhuluma kweshumi nje Bishop. Bese ngimangele ukuthi yaw bafundisi bami bangakhulumi ngabo ngani kona akukhishwa yini neminikelo ngoba siyathi ukuthi lesi sikhathi la khona bantu vele baba nayo imali kunana abantu lokhanza ukuthi vele abavukele indzawo ngeke yini umuntu abaside bona nabo ngisho makudliwa kamnanzi kwi-festive nabo abathengele igrosa badle kamnanzi nawo dokotela. Kubalulekile kakhulu njengaloku dokotela atsinze nendzaba yokweshumi iBhayibheli lethani konke kweshumi endlini yengcebo. Amen. Indlu yengcebo ngila ukhonda khona ngila wondliwa khona ngelive likhaya lakho lakamoya. Lokusho ukuthi ke na uthole leto tinhlobo tonke temali nakuphela umnyaka libale lisondo lakho. Ungabali la kamakhelwane balele lakho la wondliwa khona ulethe khona ke ngalokunye ke kubalulekile lokuthi iBhayibheli lithi thine siyapha uphiwe ngesihle nawe phani ngesihle. Lokusho ukuthi thine sibantu betinhlitiyo letivulekile njengebantwana bakaNkulunkulu asiwe magovu. Ngakho ke wonke umuntu lo umntwana kaNkulunkulu nakabona abantu bomakhelwane bakhe labangaka laba disadvantage nebantwana laba vulnerable labete batali ababaphe lokuthide ngalelanga nabo bajabule. Amen. Ngiyabonga kakhulu dokotela. Mbukele ekhaya uyativela bodokotela bami la bo bishop bathi asiphe ngale mali singathengi nje lokumnanzi sijabule sodwa kube kamakhelwane balambile. Siyabuya ke mbonisa chika khona etitolo. Sehlelweni mbukeli Litsini Libandla siyakwemukela mbukeli sanda kuvula umsakado wakho Eswatini TV. Lapha ke mbukeli sithatha nje imibuto lechamuka kibo babukeli ngasekhaya sinabo dokotela bami la lamhla e studio
soloko nje si unpacka indzaba yayo i-festive season lapha dokotela ngicela kubuya kuwe Nkosi kunembukeli lapha lothi ingabe yini vele bungoti be-festive season so uthi ke lo mngoti ngingabuvikela kanjani kulelanga lale festive lusuku loluhle njengoba sathi kepha uma kulusuku loluhle noma ukuthi isuku letinhle njengoba sathi siyathi ukuthi nasathane uye athanze kuthatha emathuba kwenta lokulokuhle kube kubi yingakho ke kumcoka ukuthi kulethi insuku tale festive asithi make sure siyaqaphela kunjalo emehlo ethu awabe ngilavulekile incwadi yaPetru ithi sitha lesingisathane sihambe siyabhodla sifuna lesingamgwinya asibe ngebantu labaqaphelako amen asibe vigilant ngesilungu asicaphele tintro letitawusisusa letitawusifaka engodini kuningi lokungasifaka engodini longasifaka engodini phela ngaba ngiwo lama drugs bafike abantu basithengisele ama drugs sidle wona longasifaka engodini ngilokuthi uma unganathi tshwala bakufaka etshwaleni longasifaka engodini ngilokuthi sathana athi awunamali ake uhambe uyoganga longasifaka engodini kungaba kunengi netigebengu la ngaphandle tinengi funa ube very careful ukuthi ngubani ngiyabekisa uma thina sihamba ngemoto ulayisha abantu la motweni mhlahla ke lesithi ngake ngalayisha umuntu mina bangibamba bangikidnap so kubalulekile lokuthi qaphela lo sito lwakho lwente ngokuqaphela into takho letimcoka leti valuable make sure tiyagcineka ngendlela lefanele ngoba sathane uyazama kubamba emathuba ngayo yonke indlela amen ngiyabonga kakhulu dokotela wakhuluma dokotela kakhuluma ngaze ngefa nami siyabonga kakhulu ngiyacela nawe dokotela kube khona lokushoko kunabungoti bana i-festive season liBhayibheli mbuyisa lithi kwejwayelana nalababi konakalisa kutiphatha lokuhle une integrity njengemuntu ngakho ke kubalulekile ukuthi kulesikhathi lesi ungalahlekelwa ngilobuntu bakho lobuhle lotigcine ngabo sikhathi lesidze asithi kamalula nje uyinjombatana utiphethe kahle uhamba inkonzo so uthi nawe kule festive season hawu nama ngititholele boyfriend naku niyoshona ecansini so usala wena number 1 uneligciwane kwesibili so nemntwana lo tamthola lapho lo mntwana kanababe ngoba lo muntu uthi it was a one night stand so akayingeni la futhi wena uyaphika lo muntu akaphiki lutho vele wasuke wafuna wena ukuthi jabulisa wrong ngakho ke dingoti leto letifikako nawe wena nsizwa nangabe uyinsizwa lokuthi phatha kwakho kahle akusulahleka ngale festive season ngoba kunalamathabela ngoti na uthathi khanza ukuthi sodle ama drugs ngalelilanga lelo so ufunza kunatha tshwala ngalelilanga mina ngalama festive season kanzi bosoluthi igcinile sonke lesikhathi so qaphela kwekuthi ujwayela bani nangumakoti buka ukuthi ujwayele bani ngoba kukhona labanye labatakususa kulobukoti bakho lobuhle nawumake welitsango hlala utigcinile nawe ngoba bantu batakukhweshisa kulokutiphatha kwakho lokuhle
Hayi ngiyabonga kakhulu Bishop. Mbukele ekhaya uyativela kubantu labadzala bayayala ngiyakholwa mbukele ukuthi kukhona lokuthathako lapho phasi nawe uyabhala nje phasi ukuthi awuloku kufuneka ngigweme lokhu naloku kufuneka ngigweme lokho ngoma tinto tinhle natendeka ngesikhathi sato futhi tinto divakala kahle ngalikhulunywa abantu labadzala lesebadlulile kito. Lapha dokotela kunalomunye umbukeli lapha uthi yena udukiswa abangani bakhe iyakhulu ngalesikhathi lesi se festive season uthi uTikhanza asende lokukabi ngabe ungamsita uthini dokotela Babe Mbuyisa nawe mbukele lengakusho nje umfundisi wakhuluma emagama lathi kunobungoti kuhlanganyelene nalaba labatiphatha kabi. Yes. Icaphele inhlangano yebantu ngawuthini lababi. Nome labatiphatha kabi. Kunjalo. Phuma enhlanganweni yalabaxolotako. iBhayibheli lisebenzisa lelo gama lelo. Phuma enhlanganweni yabantu labaphila ebumnyameni. Avoid everything. Everything leta kufaka ebungotini bokuthi similo sakho sonaka yona le integrity. Run away. Yingako Paula uyakhuluma nebantu labasha athi ababhalela athi balekela tinkhanuko tobusha. Kukhona into lesonzela la kuwe. Ibalekele ngoba ifuna kukufaka engodini. Try to avoid everything leta kufaka engodini. Ngiyabonga kakhulu dokotela. Ngiyafisa dokotela nawe bekhona lokushoko kuna umuntu lomusha lo uthi udukiswa abangani bakhe. Bese uTikhanza asangene etintweni letikapi. LiBhayibheli libeka kahle kakhulu Mbuyisa ukuthi kwejwayelana nalababi konakalisa similo lesihle. Wena nesimilo lesihle mlaleli. Ubuta lo mbuto nje ngoba wena unesimilo lesihle. Amen. Ngakho ke kufuna ukuthi ume kulesimilo sakho lesihle lo sibambile. Nalisi ke iBhayibheli kwejwayelana. Kusho ukuthi wena kunendlela yekujwayela abantu labatakweshisa kulendzawo lokuyo. Ngakho ke ungavumi wena kwekuthi bakweshise labo bantu labo. Ume la emgomeni wakho sikhulumile ukuthi kune discipline empilweni. Yiba umuntu lone discipline lotibambako. Ube ngumuntu lonemgogodla. Na umile entweni noma ngaqhamuka umngani wakho lomhle kangakanani lonemandla kangakanani wena ume kulesinqumo sakho ukuthi angisuki la kuyaze kusuke naliya litshe kumtsimba. Ngiyabonga kakhulu kuyafisa abantu labadzala sifike ngasekugcineni kwaloluhlelo lethu Bishop emagama akho nje babe longabhekisa kumbukele ekhaya ubhekise nje esiveni sonke semaswati singena kiyo ifestive season kutiphatha nekwendla tinto kule festive season ngabe ungathini nje babe Babe Mbuyisa nawe mbukene ekhaya angigcina ngamagama lathi bonga uNkulunkulu lokuthi uyaphila. Ubonga uNkulunkulu lokuthi ufikile kule festive. Mbonga uNkulunkulu ungakhohlwa. Futhi ungayiluzi ifocus yakho uma ungena kule festive. Kubalekile lokho lokuthi ungalahlekelwa ngumgomo wakho. Ungalahlekelwa yimotive yakho yokumkhonda uNkulunkulu. Chubeka ukhonde uNkulunkulu ngemandla akho onke. uNkulunkulu akugcine. uNkulunkulu akulondolode. uNkulunkulu akuvikele. Amen. uNkulunkulu akubiyele akuphe kuthula lokwedlula qonza konke. Amen. Ngiyacela nawe dokotela eceleni kwami kube khona amagama egcina longawasho wabhekise kuye umbukele ekhaya elikakhulu ngalesikhathi lesi se festive. Ngingasho Mbuyisa ukuthi njengembukeli isikhathi sekuthi ucelebrate lesi.
sibuya asukhohla uze iBhayibheli khumbula umkaLothi. Lokusho ukuthi kulula kukhohlwa kithi sine bantu. Emalanga lamabili sibuya kulesifo lesibuya kusesikhohliwe thina labanye. Manje lesikhathi lesikuthi celebrate kakhulu. Simkhonde uNkulunkulu kungathi siyaqala. Ungathi azange sesimkhonde nangabe kuyagitswa silingise David lethi iBhayibheli wagitsa kwaze kukhutha umkakhe. Sikhathi sekumpraise uNkulunkulu lesi sisine embi kwaNkulunkulu. Kube nenjabulo lenkulu ukuthi ngasinza Nkosi. Ngiphumile ngasinza ngenyoni iphunyuke elugibeni. Ngakho ke ngithatha lelithuba lokuthi praise the Lord, oh my soul. And everything that is within me, Amen. Praise the Lord. Amen. Lithuba leli lokuthi umjumise uNkulunkulu on top of your voice. Bafane bantu bathi usilima kodwa usilima saJesu. Amen. Sikhathi sekuthi lesi umjumise uNkulunkulu ngendlela lemangalisa. Nawe lo ngabonga esontweni, hamba esontweni uyojumisa uNkulunkulu. Manenge amasonto achithakele enzaweni yakini, hamba uyojumisa uNkulunkulu. Amen. Mbukele ekhaya uyativela kubantu labadzala kubo bishop kubo dokotela siyabonga kakhulu ukuthola emavi lahlakaniphe kangaka kubantu labadzala kwethu nje bekukulalela abantu labadzala basinikete nalwadi lendlela. Umuntu athatha lethuba mbukeli akubonge lapho ekhaya kusibukela ehlelweni ngibonge abantu labadzala nje kusihlonipha ukuthi bebangeda lapha e-studio sitokhulumisa na indzaba nje lesicetha ukukhuluma ngayo mbukele ekhaya ngale kwalo ngitsemkosi mbuyisa ngibuye hlehlehle landzela ke emswatini wakho Thombe Eswatini TV sibuko samaswati usale kahle.